Kanti-ke umprofethi Meja V wakwaDlamini sewubonge uNkulunkulu nawe-ke Makhosi njengoba-ke silo semhlaba simbusisile ukuthi abe yingxenye-ke yalamabandla labekiwe. Ukuthi imbube yemhlaba silo inkosi Mswati wesithathu ibulale umprofethi Meja V kuthi kabe ngilomunye wamalunga elibandla lelicoco tintatheli talo msakato tibese tivakashela yena umprofethi Meja V kuyokuva ukuthi engabe angathini ngalolu dzaba. Meja V ukhandzakale angiloyo-ke lotfuke kakhulu waveta ukuthi usola wona emagama ekutibongela. Umprofethi Meja V ukhute lwandle wabonga kuwo emakhosi emhlaba kuthi-ke bekangamethemba ngalo msebenzi. I-tsunami ingede ngekubonga umdali kanye nemakhosi emhlaba washo ukuthi utawusebenta ngekutimisela. Angibonge kakhulu umsakati. Kukhona kujabula, kukhona kubonga, kukhona kwetfuka. Sethukile kakhulu. Akuselula lokho. Lengikubonile ngikwenelwe inkosi yamakhosi. Ngithi ngilomaloko kuthiwa senhlambelweni ingane inyama yesibanda emnandi ephekweni uma-ke kuyasanga amabhudlo bakubalekela msakandaba imbobo ingwenyama udle emathole ezinyathi. Kungabe kusho umsakathi ukuthi ngiyathanza kuyibongelela ingwenyama yalelive. Usede lengingakhuluma umsakathi ukuthi bongela kakhulu emakhosini nasendlovini yomhlaba ngoba ikakhulu sinamake welive lokuyindlovu yomhlaba. Ngiyatibongela kakhulu emakhosini alelive. Ngiphose ngathi qhamela. Njengoba shothi vele emakhosi afuna ngife ngoba kulo 2024 nangithandaza ngaqhama manike kancane shothi nyalo ngiphose ngathi gagele. Ukubonga nje emakhosini alelive ukuthi bekangangethemba ngathi uNkulunkulu angahlala angaqini kubo nakulabanye labataba neliphupho lelivela ezulwini ungathi uNkulunkulu angaqhubeka baphakamise njengoba phakamise mina. Etindzabeni temsakato channel yeMaswati kubika nonto bekuthabetse mina Dudu Dube kumatsapa.